Beri shua yang kini dekat. Naduh dekat ke bekat way, naduh dekat ke bekat nyau. Beragian ke tangan saya ke cikren nak kena cakap. Kalau jadi kumla syai, baula lech ke shnong ke bekat Naiñ. Tiki senran jangu kili lech nak badu pat Blei. Tak baula wale jan ke kerdap jangan ke shnong. Hakmi kili apa syabar ya ubalayam. Ukhun marwai ke kemi jangu bat karu kalau ngeriu kentai. Bat bun upat ba nak ke shnong ulah jan lembaka. Abang try ti ulah yo iya ka ulah self senai ka. Ban ulah mereka tuat yang ti ulah wale jan ban ulah kita iya ke kerap. Kita lagi bayar pak kila yang ban ulah ong. Ku sabla na ong hame tu yang. Ti utau balayak ulah kishong ban ulah sedang ban keren. Uti ulah aino yo haki kemi jamu. Kajing syaktiang tiga langat haki baro. Bat kira yero yo Blei kita ang. Undang itu lepau mekrau ulami apdeng jengi. Baru Blei ulawan ialap beriu. Tiga ni kecing benar sepang jamu. Kalau priang nak keleng ke judia baro. Bat keleng kategori kebabaro saudok. Dan ai gini kektian ke jauh Blei. Dan kalau babala ngakwa babin Blei jimat. Ngakwa ba uminsi makhot jauh Blei. Ubala jab dan lepa khubor bagi mani utrai gini kejakan. Uap agak khubor lyngba gini khubor. Ban kita yanuri do, ban ialap yanuri do. Lana pidon dengan cakap ke bae. Kini ke jingjang, kini ke menjang, kau lagi shnong. Kini ke shnong red. Ban kini ke shnong. Lai kita ngeka ke shnong. Bat kini ke shnong. Aku apin pet baik dengan sound. Magajak ini ke monitor. Halo cek. Bat kini ke shnong. Kecimut jong ini ke shnong Naiñ. Hagaktian English. Kamut lovely or beauty. Kata jimut jong ini ke shnong gadai kabasngal tenat. Namar kabut kaba internet ban kaba itiang ban pajaga. Nala banong kalau begini ke Mawlynnong kaba lapau na baga pertai. Ban ngekwa nganong ipi hagani ke shnong. Wat lalagani ke shnong gadai kaba la ai kyrteng ka daga ketian kabasngal tenat. Kanong yang sejusian kecimut jaka kamut lovely lani kamut beauty hagi wiki ketian kadai kabalang attractive keshnong kaba internet kaba kitaris kiskal tenat balajai but hagi ni keshnong kipriu na kerang kecuan pajika. Nama kadang kiksai, kadang kimau, kilum, kibaitna. Namte Blei ngayo ini ke khubor. Pagkini ke shnong Naiñ ngalangan ong. Kaya seriam bahabat kini ke jaga jauh pisane. Kipiu kiskal tenat banyai banekkai kepengat kiskal tenat.
Blei na pipuli yang ini jingjah hang dia khubor kerja Jesus Christ. Ngap bahai kani kebetulan kamu pinsngap. Wat lah kani shnong kadai kama internet, kama pengat kama ngap tenat, kama kipriyo ngap tenat. Henry hagani ski. Bau Jesus uang rong nagi kerdap, jangan nagi shnong, rekat bagi senran. Rekat bat shibon ki pat ba ki bapun you try dengan cikmen ban yo rong ke shnong ba internet kim pai berkat ki senran ban ki rong ke kedap dengan ki shnong ki pai hajan jangan ki shnong makin yo penban bagadan dengan waipat ke party kebayat Haka opposite direction banyak tengkulang ban ketiga parti kebau Jisuan ban Haka ni shnong keba internet keba itiang ban pen kisenran bagi patba kibabun Jisu kiperkat ban yoi keba internet lagi ni shnong hanai pipulin na kebayo Haka ni ski kat bagi dangwan kaya penman kani ke parti kaba snalsi kaba ketang kaya kibriyo kibatap lagi jalan lagi klik kibayam kibalenyar namar kejing ketang jok kawai gelang ya kaba kawai keriu kentai kebenaran way kuan samlau berkodor ulayap no bat lapoyo bergerak bat kinang bat medyap kialam yang kena ke parti bat kiat bat let shalom cinta sebab tu musnah jangan penipu yang kena ke parti kena bagi jingi tenat, bagi jingi sekal tenat, juga jaga. Hagani kepuar ke jalan. Namara bagi kendo penban yang kemadiam. Bagi kendo penban yang kecing tangi kecing sekal si. Kani ke parti kemauan baru Yesus ke kinjano. Bagi ni kita kebayang beliau. Bagi kuat pinsnap namar. Kadang gay ke crowd hanging a message. Puli kung tong ngayon iya ka magkinjaman siyam. Ma visualize ka mapet na penuandor. Mapuli ang meditate buat siya dengan dia. Ngayon iya mahamakiyayat kadang nagajing ruay, nagajing risa, nagajing kwaban yo iya gay ka crowd hanging a shnong. Kakinjat kinsan namar hanging a ski kadang kajing layon sa brio. Yang kaya balai tapi ukuran marwai kunci berang bedang sabla banyak penipu menagih ski pangci sabawan daulat uyat upai dengai umpai yado wapi obai kita kecil uji sekumlap miat ban pensional petau uji seumpet yang kipriu kipi hala kipi peta kipi ayam nanda penipu nang nenda uji suyat kakmat jauh Jisu bagan tanut jauh Jisu ukrempet shanaro uyo itang yang kawai kebriau bagi tangadai kakmitrai jauh di ukun ubala yapno ubala ba agak kerap lais ini kisah bokum gerukam jami pangdulan dikenal ubala ba agak kerap setang meletak bak ngayo ibau Jisu ompet yanoro uyo iya kini gelap keme kabasa setang marwai kabalay rayo khunu bayap
Bahkan sawan pai tulis ya. Baru Jisu ndawan percaya kene ke parti. Umpet jano ya nuru. Uyoi bakwa binyo ini ke ketian. Uyoi tangi kene ke keme. Namar kene tang maka kabadu cikementam. Kene tahu bahwa saya lebih ke gospel. Kene tahu bahwa ada empat bangkiran. Kene tahu bahwa percaya Yesus kan syaga bangaran. Nama ngayu bahwa kene percaya bagi ementa kene berkata yang ragaman. Ngayu kene percaya menta kene berkata yang dia. Henry Jisu abang patchingi yoi gibriu gibabiang yoi ya gane gariu kentai kabanikong gadai wan ya kendo ya gane gariu kentai gadai kabadu jingerman kita gadai kabangayo iyo try ya jinglong Blei kabashisha nakwa nang ifi nakwa nang ni ialap ya kaniam ya kapalang ya jingsikri jono na yang ni mga dito ifi nakwa man panikum no Jisu lang na paya ya gitu kaya malang fancy Jisu patsi kibriyaw kibadu jingerman Nela syakriyo Blei Islam Nela yan ang inyong percaya ngayon Habang kapag hatay shalom Hagi itong iski managit tayo Christmas Pwede kipriyo Magiging mare Magiging podcast Magiging traffic jam Kilait sa mga pulis bajar Pwede kipriyo Magiging mare Magiging light Andray Haka bakum kita kapot Dan semua kipriyo Mapun ruya nga Gimana naga oxygen Haka ventilator Ha hospital Hagi jaga Gimana jingerman Nalala ko ingin jaga Sa nakarang iniiski Kat makikuhan Gina silaw tanat man siyang nagkakali Banyalit kay Ang ito ka life away Tarik minmit Jang penay December Ngidang sidap Nasyong akmat Jang kali ka mangirisaf Nasyong akmat Ngayon ka may phone call na siyang Bakit ang phone call ka day Bau Ukuan Jang itay ko Udah na hatamiyat Jang jingialap Ngayon pastor Ng mansiman po siya Namang Mdanlat Kining itik sumar Mdan ng nunang nuro Sige bahasa pastor tuway Nga tuway Umanya udah khara Tiba kita tuway Naku merkiro kendiat Nama raga por mga dumak Iba jingialap kendiat namanya Banyak itu ipi Ikuan sungai kita syong katian kipir Habang iyo driver mau kendiat Berhak beliau iyo puan beliau Ban uhala na tumato Hari kendiat mga dumak Iba mensian jingialap Ban ngakwanan ang ipir Gini kapar Pinipin snow to Mau Jisu Una aja gini shnong Naiñ Kumulay pekan Siya nga nang ipinawan siya sa Mawlynnong Kakatano sa kamnakwaya manay pekay Nawan siya nga kwa ba niyo itang naway Mano na preng jompi Kibaduwa jingerman Bala na piduwa jingerman Ngitang yung try Umalayaw pala gating na Umala siya na kapagapok sa mga jompi Ubala Blei Namaru la jom Biga jingialap Biga jingta Baru la mipat Bat mentau la jan baruan Baru Jisu na wanu pet Yang nga long kami Uyo iya ka Baga dua jingerman Bat na uyo iya ka Baga dua jingerman Wan syetan Singap ha Umlet syakakrong Umlet syamayang Umlet syano-syano Ulet syakaning Badua jingerman Bak ulet siya ganing Gabriel Sigap ha
ulat jika ni kepriu nama kini kepriu kadai ke bertangkap tak miu Yesus nakit pichong ang kini kecaka kana wala prejok pibiwanang ni bapi na tangkap shisha yo Yesus kecingin cofi dan kepriu kibam na tangkap u Yesus kelamuan jagi bam tangkap uan jagi bertangkap tak snap kat dalam bisik jari yang kini khubor na one page ulat jagi ni kemana marga ni kalau desperate kalau keluar kalau frustrated kalau keluar lemar Blei come dan conscious kalau kot tapi pulih dengan Bible kedan kapalan banyoi kecuba baru Yesus wandrung dengan shnong Haka typing dengan biasa Shua malay onda uya kendo no hasitan lufti nagakwa yang peni gani yo dan manora pichong nang ni yo pyong nan chisnap igani gijikran mentagabe kadai gijikin jala kamdan jikin syak ladang ipi Blei udah po harga ni khubor bapin snow bapin yang snow igani khubor shua magaluan siya menem step menem me mabiga menem me kat barang dana yang step me dalam pulih dalam pengkwe dan iwe ibriu khubor siya beri iyo kecipang ke besmeo but khubor siya iyo besar labiang besar nong ke Blei biang labiang iyo labiang besar nak ngau la shu igene jing suman ngan kenno ngan sangeno madep shito lokat balong ngam la sha shu igene jing suman ngan mido ngamat yo shangano ke igene so shangane pinjat dan shibo ibriu ngada plege chaka ngabe Islam ini nama balak miat balak namlang berkeren saat lagi phone nenek aku nak thot sedang message apa kau WhatsApp ke jangi nak thot iki kitian na ai mensiam ke keren syai nama ngetiap bagi tangkap balak yang Yesus Kristus jangi bagi kuat nak ngebiang ini khubor lebih syak ni bidang gam kita ayu lagi jangi sampai kecuba kamdai nang do kini kita belajar tak baru kita belajar tak tapi kita belajar iPad yang berikut I go to Blei dengan direction one utruhai jaga chicken ubala Blei ngayo ikum ne mga puli benchina menyo ikan ke kyrkhu na giski ngayo iya bagawan ngani ko ya pa ko prishang mania lyngba yo Jesus Christ o Jesus pensanga igani ko ya but uyang nakhmat jogo to ke jingra media barom sha bagan jam shijabru chikmat pensanga Bando pinsagat parang islam jal kani ka parti islam jal shanil islam jal uya na pudai jang ka bayap ban kini ka papodio uya utrai ka pudai ko kana ka feel ni ko tapi dah nak nanti ka betul cinta man na ngisni tapi dah nak jaga ka bapim dalat ujisu unwan baniang khmat japti melagisi lalu biklai dalam try apply melagisi wan laga dala ya jaga kabangan ya jaga kabangan tiap kai kabanja Blei laga biya kendo Blei melagisi pinoi un pensage yang eke baro abamot ban ya amepi shabakla rai go Blei ngani fulfi Syah bagaimana menyiapkan jam si jam bro Syah tambahkan jam kemudian bro peniak pensangat ngayo iba pensangat Syah nak gerak kemudian dia gini
Kabayap, lalo, kanabla, bagyay, lyngba, yung Subcribe. Kabayap, kanabla, bagyay, lyngba. Tapi yung ingran kabayap, pahiyin, jopi. Napim kalaban ng kachikpang, kapag, kalamanan, kagigabam, kaklumar, kapal, kapra, katangan ng kabayaw. Panu Chisu, uya nga pagkain sa kanil medyap. Uya nga pagkain sa kanil parti ko mabuto. Baru kita na baru ar parti uya mapedeng baru pensange ini kabayap bandau pensange siap hainga dan pensange dipulih ni baru dan pengifi siap dan dipulih kau ini gitian habau tuai ulayo iyaka ulas nyelsun iyaka baru lah orang ini gitian nyesutna gitian wang yam nayam yang palat jingialap jangka kena Thqnksgiving baru Jisu nawan ika wat yang kita boleh wat yang lamar ula yoi bakal yang palat na yang kanuat kibriyo yoi kibajau mat kibayam kibapai kanuat habagi syam Jisu habagi syam shishayo tuai na juyo bawa ia kejingiam open kelas ia kejingkena ia Thqnksgiving open kelas ia kejingsyakman baruan jika dia beriu kebayam kebetulan yang kuat sabla uang syuaya kawan yam uang wan yam punya dengan Bible ke orang ini kiktin selama kini dengan pahat ke bangga kuat bangga nubla penslam dengan kuat kena keren bah pension dengan TV blessing dengan pilih dengan dengan podium dengan kuat negara itu bayam di pentia ajarang itu kekerang Jisu deal suai dengan beliau malam kepada jengkel kle keren suai ka segala senai ka upai ka bahkan ngap no bahkan yam bahkan jaumat barok syipan ndawan uklempen ilmu ni bayam syua Tetapi dia berkuat yang kira dari segi tapi kuat banyoi bong Blei yang berkerau ke jingiam jambi ai gini ke khubor yang film dari sini Bible kau ulawan siap dan pulih dengan Bible kau gini dia siap ulawan ejan Bible kau gini ulawan ejan ban ulah kita ia kekerau kita ia kebayam kita ini sabla bayam kita ini kekerau banyak buat ane pinagi banyak dan pinagi itu punya Bible pintar begini kecil sisa bagai kitab kecil Moses kamu lagi kitab Leviticus tapi punya Bible no beliau obak kita ini bayam anyang pangkot you tahu beliau bang kita jangan jauh kita melawan jangan ulaman sabi beliau ski bang suman saat baru punya kedua beliau ulaman syawal ketara baru belum setiai ke bandar ceno ulaman pun ke dia lagi beliau nak kita tahu Jisu kep dia dengan nama kita ayu beliau kita ayu kerap kita ayu dengan media kita ayu dengan barang dengan media Pulih dengan perkhidmatan try. Mereka kita bayam, kerana kita keram. Ngayoi plan try. Shua bagi jumap kanuan. Shua bagi samla bayam udiam. Ujisu ulat shua syaga badan jengkel kle kata lagi kle. Dan dalam perjalanan yang lagi kemegi kuat,
Ikut ikti. Lebih ingat angge kita bampat syakri Blei. Ikut bagi yin jom pingan syakri try. Nama bampat syakri Blei bampat syamyu Jesus Christ. Udang dah lagi jingialap. Balas ikut mau Blei unyo ban prem yang yin jom pi. Blei keren cuai pi. Kita jingi claim dah kami. Tapi pulih dengan Bible keren cuai ke kami. Om kerana kita bayar kita pandai, ulit kerana kita nama kerana kita dah jengkel Kaba. Uji suk tai ke kerang, kerana ke kerang kedai ke barak yang banyak. Kita halu mata keski, kita cuba kita beri kita dah apa ke kerang. Kawai ke kerang ke bangsa yang ini kedai ke jengkel selai. Kerang jangan cikgu selai. Kadai kaba kibriu para kitia hajrong jangan cikgu selai. Hajrong jangan cikgu jingirman. Kerang kadai ketiar kabalapau. Bandra yang kabayap. Dan balai jingiaseng halor ke kerang. Dan bertuai halal ke kerang. Jisu om ktai ne waya buktai ke kerang. Nama kadai kadai kamanra shabaya. Tapi khuslai sa. Tapi shuim sa ke jinjar. Tapi shuot chuknyom malagi ski. Pinaban tia ke jintia. Kemarabdor kandung mereka mau pitia halal ke kerang jangan cikgu selai. Pada jitsu tip namla ngan penkia ayu dia bayap. Namla ngan penimi dia bayap. Direct you dia bayap kalau Blei. Nakwa ngan kita yang ini ke kerang. Nanti keski Blei kuat ipi berpintu. Hidup ke air kebarak ipi dan itu ipi ke kerang ke represent ke bayap. Hidup ke air kebayap ke dia ke pop. Kedua yang mereka keski mau Blei untuk kita ipi. Maka kadang-kadang ke pop agak cingin jopi. Kena ke kerang kebarak ipi ke papidale kumdo. Hidup lalai dan jurang jadi ke kerang. Kena ke kerang kena ke malam fit dan malam celum cintap. Namrai ke kerang malam cayang ya pasang kurang. Ke kerang ke tay berat tangi ke bayam malam celum cintap. Ke pop kena ke penkai ke jingialap. Ke pop ke penkai ke jinggu selai. Ke pop ke penkai ke jingbang ke baharukam. Kepop kepeka yang impon pakai addiction kijing lir musnil ban kekerang menda kebun bahagia risi jantia bon bagian gibatia kekerang ke drugs bon bagian gibatia halo ke kekerang ke kiat Haka aulia ke tala hagi cingpama ke pop. Tapi Yesus dan Blei dengan dia. Ladap dia keren baka. Baru ladap dia keren baka. Pipulih dengan Bible ulet kekerang. Ruktai kekerang. Syah baganyan. Syah ingin parti kepada ontem baganyan. Baru Yesus ka bagi sipay. Ulet ayu hampir jerok. Henry kutai kekerang. Nakita ke kerang ada menangi senraan kila penret jelade. Nama kita balada ukta ke bayam kita bangkol. Makin belang balik ya dan baru rekai teme kita ukta. Ya ke mediam. Ukta ya ke kerang. Ayo ni Blei, bang Blei ada kita meski. Ya ke ni ke kerang ke belang ke pop. Ulah jangan kita lah. Wanda berdiri. Baniap kalau gini sudah. But ulah ada dili ke pop. Daga jingiap ke jauh. Daga jing syah ke berkodik jauh. But yang itu ipi ulah jauh ke pop. But minta utrai ukwa ipi bapin priang
iga ketian Kaba munong. Nang ladak kata iga kerong, segapa uang ini ketian. Baru kau kami, uta segapa kau kami. Dia ulawan lejan baru kata iga kerong. Bagi laya ba, kita laya ba, kita yan, kita sangit. Bak naladak kata iga kerong. Nasigo na bau uang ini ketian. Kata. Kasi bimsigaw ito na napipuli bago bimtip balay jisu le kumle. Mamnum lay yan siya kajikay. Kaya nga kiran hagin iga chambe. Bandan manur banlay na iga krong. Ukta iga krong. Ngala na mga bigyan iga jikpang. Kaya iga pop. Kaya iga jikhuslay. Kaya iga jikskalsi. Kaya iga addiction. Kaya iga eki iga baba. Iga brio iga ski. Kaya iga tao jisu ladap din. Naladap. Yaw niyo mayap. Kita nagkiti Henry usyukran nagkitian ang nakuha na nagkiski mga naongivi balay nga ialap hangin balay nga pertay nagkitian ka sa Blei kalan balay nga kirang lyngba media mana nga po naman kakitian katan kamata Uji sebelah Blei lepas ulah dili ke kerong ulah dia siu ke dor baru kebesaran tak ada tak bagi syukuran bang nunu mayosgo lalu mayapu yosgo udah kalau tak mafdi kena isi lalu yosgo baru try uang hangi kini ikhtin uang bat ulang bikin uang belum kusama tuyang Haka Bible baroko ba naduh ke testament ke bare naduh ke testament ke betumai pinum yo I bau Blei un pemipat yang kibalat teman misalnya naduh ke testament ke bare naduh ke testament ke betumai Blei un pemipat tangi ke bedang sabla Malay pitip upin mipat tangi ke bedang sabla namar ke bedang sabla kidang dan kalaway kababot nagkitaw naduh ke testament ke berim haduh ke testament ke betumay habaw Blei upin mipat ikibrio bagi prophet lyngba ikibrio jong Blei lyngba bagi apostol lyngba u jisu upin mipat tangi ikibrio ke bedang sabla baru niru dari sabla baru dekat jenliu ini nomor waktu baru kan bilangan sekolah ada kesyukur mengenal film ini pun hidup kebayang benda kebapa benda kebagai drugs kekit kebagai tiga jing aulia kejing senior dari pertai kekit kekit khubor di sabla baru jisu nayo ibu di sabla utia kekrok unia utiap pandai kepor banyak udang-udang shibun banyak bat kene-kene generation kepadang bendreo kepadang shibun kiri-kiri banyak kerana pergi kena sabla ke bedang ni lalu katakan kebayap bagi jingim jauh vibrat nak kita kesi lalu katakan kebayap bagi jingim jauh pi I don't show Blei nomor WhatsApp makan kini pipin pai seduja Berdaya ketika tahu Blei kuat bapin yo ega cingkrin bapin yo ban yen ban syakri utroai filang ke cingkir man ega yen filang ke cingkir man ega jing syakri Blei filang ke cingkir man ega shnong tahu ban wat ega riba ke cat dan rio baru jisu let chodo samla wang kita usu pertahu wang ini kita ko samla tu yang jan dan baru kau pet lagi kemat buar juga dia kau Blei kuat keketian ke bau jisu keren hadian mula anda ketai ke kerang keren tang dan keketian ke bau keren ke dan jingim keketian ke jong Blei ke bau keren ke dan live ke dan jingim bak ke penki iyo ni brio kawalam biak ni ke mensiam hong ni kena sabla bak ke baru kau tang sipang utang sabla ulah kishong Madau syong bani tuifi Nanuan manong kita di bawah barang di penahap di kerong badan. Kadang lesi kecil syakti.
Bat na habau kipan habio madan. Ukishong baru sedang mensai. Ujisu naula im usda menketai. Orang ketai ke bayau. Ukta hadir mula wan ke mensir. Baru kau shimio na kekti. Nabi pulih kekti ke jok Blei kau ngomne. Utau belayap ula kishong. Ban ula sedang menkeren. Ula shimio uma ula I know you. Hagi kebe. Jangan keren kandoi ke ni. Hadir mau dia kena sebelah ula im. Ujisu shimio na kekti baru peniang. Bandau peniang. Wahai panika hagi kebe. Siapa nak pergi? Siapa ini kita? Kadang-kadang bayar. Lada kaya kenduk Blei. Kecinglah adab. Kan gelar siapa jingialap yang tuai. Begini orang amen. Orang sisi amen. Tapi wana kini jingiaseng lagi si. Nak kuat bapit mi nak mi kumjo. Nak kuat pindah syam. Jesus, malah biasa Jesus. Video ini pun kelar yang berkatang baru, yang berskasi baru, on change kan. Seperti hero kau bersihkan you Blei. Blei hero you Blei yang kita jingiaseng beramai sih. Blei mai kau you Blei. Nama kita you Blei, ubangsa yang berjaya bahkan pass through. Nama ulah dep job yang jingialap, tu ini orang lain. Ang sincere amen. Dan kekuat ini kepor mengenal ifila ini jaga. Daulah kisah udah kena sebelah. Utani udah kekti. Bat daulah dak peniang bahayu. Ayah kekeme. Bat nanot bat orang kekeme dengan jingkeman keketup yo. Bat para arman dengan lagi syahat bagi lekmen. Nanot bat orang kini ke parti menengah bawan dengan jingkeman ke besngapjar. Bat kini ke parti ke bawan menengah ontap. Nanot bat orang para ar parti ke walang. Bat kadang kecing risa, kadang kecing kemen, kadang kecing aigo yo Blei. Hallelujah. 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 Kuat lagi sikit. Tungin berat. Yang kecing sengau gerbang. Tungin berat yang kecing sengau diam. Nama Jisu yang berat. Jangan ke parti ke Melayu sama Jisu. Bagi ke parti ke Bobori ke Matyo. Raya mau yang berat. Upanya ke Melayu. Baru parti ke wala ajo. Bagi sedangkan hero yo Jesus Christ. Kuat sekian dia bebe. Kerana dia ke khubor. Kuat mengenal dia ke khubor. Ai membentak sendiri. Nak yo I hagi dia jingiaseng. Bagaimana baik ini kecing Blei, kecing kang, kecing selfie. Kalau ialap baik ini, lada firman show Jesus Christ. Baru Jesus yang Blei, baru pria ini kena sama. Baru kawan yang kecil dari pit bonsi yang kecil. Kita balai, nama kadang kau yang point nama kekuatan pengkut. Kini balai orang tiap wak kini bawan baru Jesus. Bagi yo ihi yo bayak ko balaba ke kerang kadai may setang malit tapi hari ke mau haga bago kedan ko may gitien ko makraw palat bagi ta gitien na juang mga pora mga ay jingikai kata gitien kadai kabamdan brio balaban pinan kami ka kata kadai gitien English gitien restoration kadai gitien kabamdan brio balaban pinan kami ka. Baru Jisu mo yakindo igabayam. Udanglah ban restore biang igabayam. Baka niyo biang igajingin. Mentaga jamin ayu video igajingin. Tapi tu no igajingin igajingin jombi. Tapi wan shisha show Jesus Christ. Utrai ulaman iPad yang kita kapapim dan jingin mencio. Tapi niyo biang ika. Mundur igajingin. Mundur igajingin. Mundur gitu gimana ya beliau. Mundur gitu gimana ya tak. Kuno talai kalong lagi ni kesini. Dan not banong kedai kecing ya bisa kecing keman kan aduh bagadi kecing ya joki kekelalong penban kecing ya joki kecing ya roh yang kecing ya balong away. Pada baru kau kalau benar keleng kecing dia. Bak sibun bak diberi wan pen.
Mereka magiwan peju Jisu. Magiwan peju tau kena samlau melapa ke kerang balai otak. Bat ubaya syam Jisu. Ubah impat. Bat ubah yok yang ngecik si Jisu impat. Ai minta gesi. Bat nagare shnong Mawlynnong. Nagare jingiaseng. Mau Blei punya kedua bat pi. Untuk dia ke kerang. Untuk sangat lot yang ke barak ngecik impat pi. Bat untuk yang bat di mana gesi. Lada pi syam bari try. Bat pinyo I. Kajing jampi galang kajing yaro yo try. Hakelang ni shnong. Hakelang ni jekaran pun kau ni jekran. Dengan lendang ngidwai hagani por. Dah kalau mengelak tadi dia bukan hagani por.